Lakad tamo po at makyabe magkanto, kindalit a pamuklat. King Legyon ng Igpam, Paninganak, Panbanan ng Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugot ng Diyos, ing pamakiyagom king Banal na Espiritu, yung manatili sana kaya kayungan, At kaya ko antimurin, maya pabengi po. maya pabengi po among. Ngayon po, pag masusyan tayong kapiesta ng San Jose, talaga pag-obra. Daon tala ring panalangin tamo, karing hanggang mag-obra para kay katamo. Keti, po kayong abroad. Mag-obra ngayon, karing hospital, karing dalan, karing mga sala na obrang bakanite itamo maging yung masalese, kaya katang pamigakatawan. Panalangin talaman detang mag-obrang manaya na mibuklat tining kaya katamong lockdown. Bang magumsalang pasiba yung mag-obra king karelang dating gagawan. Magbalik king karelang dating kapanintunan. Lalong-lalo na retang malambat ng alang sweldo, alang panakitan. Mananasan ng grasyang iti, ang biyena nakatangsikan, sad-sad tayo ng masakit na panahon. King grasya ni kaya katamong kasalpantayanan. Kapatad, karing panahon may kasalatam, tagewain kaya katamong sariling kayagyuan para king kaya katang masanting alagyu, yaman ibatan king kaya katamong maging biyeno na magsamo naman kaya katang pamaging talapag-obra ng Diyos. Mangyatang kapatawaran king Ginoo, karing panahon may kulang tamo. Itangan po, Magumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana, kimbye alanganggaw. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tapo. Gana ka na tala rin kaya katang intensyon, din kaya katang pangadi kay misang iti. Oy paming mayupaya, migla lang atari ning meto si Kluban, king balang panahon, ausan me ing tao, ban maging pasulunganot gamitan, din kayang kalam, king kapayapan at daring aliwa, at ikakayap daring sabla. Kapamlata ng San Jose, ating kaya kamiyanang uliran at patnube. Sa upan na kaya naman sanang ganap king obrang aduan mo, at miras karing kayablasan ning kaya kang pangako. Iti adon mi, kapamlatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibi at magari kang biya mo ning banal na Espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Baboring sablang kayapan, idagdag yu kanitingan ing lugod. Uling iti ya ing bubuklod king ganap apamisan metong. Magari sa karing puso yu ing kapayapan ng Kristo. Uling para kaniti kayo may yawus. Misasang metong anting galame, ning metong mong katawan. Maging mapasalamat kayo sana,
Na numang sabihan nyo o daptan, gawan nyo ngan king lagyuning Ginong Jesus. King kapamilatana, pasalamatan niya ing Diyos ipa. Na numan ing daraptan yu, daptan yung lawus king puso yu. Antimawaring ing ginuyang pagsilbihan nyo, at aliwaring tao. Gana kanyo king ablasana kayo ning Ginu. Tanggapan nyo king Ginu, ing si Jana para karing pinili na. Uling i Kristo, yaing tune. Panginuan, ake kayong susuywan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, o Ginu king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibiye. O Ginu king sablang dapat mi, tagumpe kaya ka sanang ibi. Bayo mo pepalto ring kabundukan, o ing yatong kekang lelangan. Ika na ing Diyos, aalang kayangganan, at Diyos ka, king kapilanman. O Ginu king sablang dapat mi, tagumpe kaya ka sanang ibi. Babalik me ing tao king alikabuk, akeyang ibatan. Kekang sasabihan, o anak daring tao, king alikabuk may balik kayo. Antilang patingapon ding libong banwa keka, may ngay laking napon alinabas na. O anting oras amakuyad neng bengi. O Ginu king kaya kang sablang dapat mi, tagumpe kaya ka sanang ibi. Inya iturumo kaya kami, king imbye makuyad yo. Ban puso mi, king belwan, mi pabias nan lo. Ginuing kaya kang mwa, kaya kami angga kapilan. Kaya kalasan ang lunusan, dening kaya kang alipan. O Ginu king sablang dapat mi, tagumpe kaya ka sanang ibi. Kagising mineng abak, katman mo kaya sana, king lugod mong alang kupas. Ban magkanta kami at tumula, kabang mabiya kami. Ipakit mo ka ring talasuyo mo, ing makapagmula lang dapat mo. Payintulot mong ding palipimi, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginu king sablang dapat mi, tagumpe kaya ka sanang ibi. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Itamungan po, ing ginupurian niya uling aldo-aldo, lulutasana kaya katamong problema, at Diyos siyang kaya katamong misasalba. Ingino manatiliya kay kayungan, At kaya ka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginu. King panahon na ita, migbalik ya king sarili ng balen ni Jesus. Tinuruya karing kayang sinagoga. May nga pamulalaya at may nga pamulalala ring may karamdam kaya. No karin na ibat ting makanya na kabyasnan nga ng kinutang. Makanano ng makarapat kareting mala. Wari anak niya mo ning meto nga alwagi. Aliway Maria Imana, ang pondeng kapatad na di Santiago, Jose, Simon at Judas. Talawari kaya ketiring kapatad ng babay. Nuka rin ng equity. Uli na nita, si Quildengan. Nga ng Jesus Karela, mirarangalya ing meto nga propeta, king sablang lugal, subali mo king sarili ng balen, kaking sarili ng pamilya. Tinapat dakal lamala karin uling ela maniwala kaya. Ing maya pabalita ni kaya kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Kilagyoning igpam, paninganak, panibalan ng Espiritu, Amen. masayang piyesta ng San Jose kay kayungan po. Adwala po rin pagselebrantang piyesta. Kaya taping lalam ng parokya, kaya beya po yung St. Joseph Chapel Community, King Clark, at migmisa ko po nanding abak ka rin. Kaya ba't ning maygit pabulan, taloy ko yata may kapagmisa ka rin, March 15 pa. Enak po linob King Clark, huling may ka-lockdown pin. At pigmisa kaya po yung malambat ng makasarang chapel, huling piyesta ng San Jose. At makalagyuya ka San Jose, in Clark Chapel. In fact, I would like to say, San Jose ang patron dareng magobra King Clark. Uling King Clark, miraras siya kay kampanan ng ini, ulida naman ding dakala magobra keti. Kadwa po ako miso personal, on a personal note, itang kadwa akong piyesta, nung nukarin ko po meragul, Kimpong Florida Blanca. In main parish po ka rin, in St. Joseph the Worker yan naman, piyesta po ngayon. At inya pong barrio in Florida, San Jose nga da. Yung piyesta na naman, March 19. Yatang malati ko sabihan da yung original parish, yung original center, itaping barrio yung San Jose. And then later on, linapit dya mo, at dinipat dege ni King Kabalena nung nukar niya ngayon. Pigo naman tayo po San Jose bilang talapag-obra. Inki katamong obra, karinda katamo akilala. Inki katamong obra, karin may akit inki kang dignidad. Your work is your dignity, and your dignity is also a source of your identity. Iti pong kaya katamong tradisyon ka rin tao, nang kaya kikilala da ka nung nanong obra ng tatang mo. At di mo Amerika, abroad, kaya kalan. Neng kay dempilido da, niyang minuna, nung nangobra ng tatang da. Man po itang aksidente mong hausan dalang makanita. Kunyari mo, ating pong lagyo da, Miller. Deng magmil. Deta pong hausan ng Brewer, Sower, Potter, Baker, Fisher, Smith, Cook, Mason, Carpenter. Wari puting singer, may kapatid, Carpenter. Wali po talaga kanita. Nung naning obra ng tatang mo, yan ang gagawan ng pilido. Uring ka rin daw mas kilala. Wari po, ang yayata ka rin minunang kay katang kapatid keti kayang bundok. Alala man talagang pilido. Neng kay, tukyan niya pilido yung karelang ninong. Pero yung talagang apelido kanita, tutok yan da, nung nanong gagawan daw. Anya siguro, Jesus, makanyang dyan naman nakilala. Akilala da ka nung nanong obra ng tata mo. Aliwayan, Jesus, inganak ning Alwage, malalam niya po kapampangan ing Alwagi, Kalpintero, anak na ning talapag-obra. I think Jesus was not even offended by that. Anyone mo may insult, uling pag maragul na, anak na yung Jose, anak yang Alwagi, anak yang Magobra. Itingkya katang Ebanghelyo king Matthew 13:55. A carpenter's son. Karintaya kakit, yes Jose, meto niyang talapag-obra, a builder, a craftsman. At iti po, kenta mo makikilala, king obra tamo. Pwede mo namang, nung masalesa yung obra mo, dagdagan de pa. Ay tang biyasang manaye, pwede de pang dagdagan. Ay tang masipag kalpintero, pwede de pang dagdagan. Itang manyaman magluto, pwede de pang samasan, nung masalesa kang makipag-obra, ay tang masanting kasabi. Nanengkay, ang yan para-pareho tang kalpintero, para-pareho kong negosyante, para-pareho kong manay, para-pareho kong pero something defining that is above your ordinary, the ordinary. Anyapin po, ing masanting kayong obra tamo, it identifies us. Kikilanan da ka tamo, kayong obra tamo.
Kikilalan tamo nung nanong gagawan tamo aldoldo. Ay, Deo, itang pare. It is what we do. Our vocation becomes our identity. Sana iti mo naman, ingituruta ka rin anak tamo. Ing makilala tamo nung nanong gagawan tamo. Kingyang simple mo. At iti yung kaya katang ipagmaragul. Uling kanta mo makapakyabe, king kaya katamong lipunan. Yung kay mamiro lapin tayong aliwa. Di baling tamad, di lamang pagod. di baling di baling walang tulog. Di lang walang gising. Ano po karakala isip tayong anak yan mata. Pero, hindi papamiro tamo po. Nengkay, yang mabahayating biye, masakiting biye. Nengkay, sip-sipan ko, there is no other way. Anti mo ngayon, ati kung tutok yan na movement write-ups, dakal po write-ups, kayong YouTube, batin mo naman. Itangaw sandang FIRE, F-I-R-E, FIRE. Burin sabihan nita, financial independence, retire early. O something yan naman itang mas buri kitang FI, financial independence. Itang sana, financially, you will not depend on somebody. Ang yan po tang tumata na, na kayo mamasa ka rin anak yun. Ako mamasa ka rin apo yun. Bante ako sasakit alub, dung edako dinenan, edako sinopan, kami mo, bakit? You are financially independent. Ang yan, simple mo. At least, kamamasa ka rin aliwa. Nung dinenan ka, salamat. Nung eda ka dinenan, salamat. Kasi you are financially independent. Lalo na po ang tutuwatan. At dapat pagsadyan tayo ito. At karang anak yun, turuyo lang naman maging financially independent. Itang metwa nala, may ngayari nala, mamasa la pa karang pengari ito. Pwedeng talasawa nala, papasalila pang gatas karibata. O tinong anak, papagaral pa rin, apo. Ay deng apo, kareng apo. It's a way to see that, like Saint Joseph, maging tamong talapag-obra. Ing obra, yan naman po manok, yan matsura. Inang RE, yang iyak makaimburi itang RE, buri sabihan, retire early. Bala mo, buring obrada. Hanggang mari kaya, potang agyo mo na, mag-retire na kakin. Bala mo, burida. Ito siguro, mag-relax na kamo, mamasyal na kamo, makabakasyon na kamo. Pero kayong totoo, dahil maging maya pa leader, good leaders and CEOs, hindi maging presidente na rin kumpanya, ang magaling, o rin maging magaling ang presidente. Sabihan da, among great leaders, in average age na 65, 70. Kanta pa talaga maging matingkad, ingkabis na pwede ang with your wisdom and your experience. Dan talagang malulot na ka kayong pamanin muna. Anyapin po nung you retire early, bala mo po itang kapamandisan itang kaya kang agyong agawan, abya ka rin aliwa. Tutukunan mo na yung pwede mong gawan. Misan po itang king seminaryo, at ilang kinuwento kay kami kayong Greek mythology. Kanita po, kayong philosophy, during the golden age of ancient philosophy, King Greece. At po kanong metong estudyante at atin niyang maestro. Kitnane kanuning estudyanteng maestro na. Bal niyan pa po King Greece, dakala Diyos, no? Gods and goddesses. At inglawed da ka rin Diyos at chula kitang Mount Olympus. Chula kayong babo. Nga na kanuning estudyante kayong master na, Master, what is the difference between the gods and we mortals? Itang gods kayo ni small g. At saka ito niyang itang dakala Diyos. The Aphrodite, the Zeus, the Mercury, dakala po. Nanin pamiliwada rin Diyos, kaya katamong ordinaryong tao. Sabi na ning Master, well, the difference is, the gods play, we mortals labor. The gods enjoy themselves with games and rest while we toil in sweat. Deng Diyos sana painawala at mamyalong. Ita mong tao
magobra tamo at kukusad tamo kisarili tamong pagal. That is a Greek mentality. Anyapit po itang Olympics, tang Olympics. Detang masanting katawan, masikan, bala mo, Diyos lang. O iting bala mo, burita. Pero bala miyawa itang Genesis mentality. Nung mga nano lang, mi kasalayadan at po'y eba. Yan mi kasalayadan at po'y eba. At sula kayong paraiso. In paraiso, kamagobra. In paraiso, tsuna yung pamangan mo. Tsunakin. Pero yan mi kasalala, naning meging parusa da? Magumpsangeni Adan at Eva, uling mi kasala kayo. Magobra kayo. You have to sweat. You have to crawl like the snake. Talagang kumusad kayo para mabiya kayo. Magal kayo. O itong maging parusa. Nyangga po ngeni, hanggang ngeni, at ipang manita paniwala. Nabala mo po atang magobrala, paparusan mo la. Ako manuas pinggan. Ako maglinis. Ako malalakwang keni. Bala mo, ingobra, pipakarinede. Diba minsan, detang anak ang binatilyo, bamalis na kayong harap ng bali, linabas na retang krasda, binilido retang palis. Bala makarining mamalis. Nano yung mas makarinig, itang mamalis ka o makalukulok ka ng alagagawan? Bala mo, alang dignidad yung magobra, makalunos. Eyo po sa sanereng anak yung ipikakarinede yung magobra. Nung ati ko ang tatangalan ng mga rangal at tao, detang matagumpetaw, sabihan ko kaya kayo, may gumpisala rin keng malati, keng ditak, keng masakit, keng mabayat. Ituruyo rin anak yung tanggapan da yung makanining proseso. Simpleng biye. Anyapin nga ni, itang mentality da rin king Greek mythology. Ang po yung mentalidad da rin king Old Testament perspective of Genesis. Kitang the fall of Adam and Eve. Hanggang ngayon, makanyan pamisip tamo. Bala mo po, tang megobra ka, mi parusan ka. Bala mo po, tang mabayat ka obra, bala mo, mababa ka klase ito. Puto to ito. Ang nyalawen nyo po, nangaus da ngayon ni Reng makwaltang. Deta ngayon na magobra, utos-utos na lamo. Ingaus da, elite. Nuha niya ibating salitang elite. From the word El Shaddai, Elohim, Eloi, elite, malating Diyos. Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan na rin kasi no magobra. Ay bala Diyos ka. Mat mang Diyos ka. Ne? Aliwala pa rin ang Diyos detang mga lago Diyos. Ot bala mo Diyos ka kung ito ka magobra. Puto to ito. Bakit po? Ingkaya katang ebanghelyo ngeni sa Sabiana, Jesus, anak na ining meto nga talapagobra. Itatang ng Jesus. Eneman elite. I Maria eneman elite. Yan tang ating kasal keng Kana. I Maria lai man keng presidential table. Nuka rin niya i Maria yan tang ating kasalan. Palagay ko, chuy keng kusina. Ot palagay mong balo ko nga chuy keng kusina. Makipag-sasaw piya. Kasi balo ng ala ng alak Potang yung kem kasal. Balo mo wala ng nasi. Ala ng ulam. Nuka rin ka kanita. At yung ketalual, sasawb ka. Alakit ang presidential table. Yung pamilya ng penibatan ni Jesus, ibat kayong palasyo. Ibat ka rin mga kwalta. Ibat siya ka rin talapagobra. Anak na ng Diyos. Bala mo sasabihan ng Gino, ang gyanging anak ng Diyos at yung Gino mismo, may gobraya para king kikatang kaligtasan. Dindamya po itang mumunang pamamasa, itang panaunan ng pamaglalang, Mego brayang Diyos, lelanganing banwat yato, yung kaya gana-gana, magsang Lunes, hanggang kanitang painawaya on the 7th day. Pero mago brayang kaya katang Diyos. Ito tutang elite. That's mentality na bala mo rin Diyos, alalang pakilam, at ita mo rin magobra. At po, laro rin tamo iti. Uling ng tangyeni, ning kay po tang
Ating taong magpalwal sakit lupot ang mabayating biye. Ating naman taong sasabing mayaning biye. Diyan tapong misa natin kung kakwentong babae. Lupa pong sagad na keng obra. Akit niya po, lupa yung may nakatawan. Lupa yung kulang vitamins. Lupa yung mapagal. Kaya ba sabihan na po ka na ako, Pader, pangadi mo ko na mabayating biye. Opo, pangadita ko po ako. Bali po, sabi kong mabayat pala yung biya na. Yung asawa na may stroke ya. Si Sesen niya yung asawa na. Kaya ba't yung anak ng mga latila? Iyangan, iyang manintunan, iyang manyese kareng anak na, iyang magluto, kaya ba't yung asawa na, paragong papakan ng pong sasaling panulo. Among, sopan mo kung mga dine, mabayat imbye. At inakman po nga kilala mo na naman, inakman po machismis. Ingidad na siguro mga 30 na. Ane kanya manabye. Ane kasanting nga cellphone. Masanting niya pa cellphone ka na ako. Ane kanya manabye. Panayang atsukareng mga malamag tindang kape. Panayang makatambay kareng mga santing restaurant. Ane pa nga santing nga gamit. At bala mo sasabihan na ka na ako, Father, mayan mo ingbe. Kasi that is how he shows himself. Ne? Bakit po? Alayang obra. Ba, Father, mga nano yung ating masanting nga cellphone, ang po pang gagastos keng mga malakapem, pong mamang niya rin mga malakabat, masanting nga malam. Itatang na makaya brody. Ikuha na ng metwa, na sibukan makipag-obra. Pero itata na kilala ke. Naman mo makanita kasimple obra king abroad. Talagang banat keng butol at katawan yung obra ng tata na makipag-obra yung tata na king abroad. O sasabihan ng mayaning obra na, ay mayaning biye. Wapit mayan. Balo po, sabi kong mayaning biye kasi laing obra. Mapagal. Manyaman niya kanu biye. Bali po, niya palitang babae, mabayating biye. Kasi bibit-bitano rin anak na. Bibit-bitano yung asawa na. Bibit-bitano yung obra na. Tinya pang... Pero, ang giyang mabayating biye nitang babae, gagawa ng mayan ing biye kareng anak na. Iyang mamitbit kareng anak ng ponging asawa na. Giyang masakit yung asawa na, gagawa ng mas mayan ing sakit para kayong asawa na. Imuane, piblasane, subwanane, pakanane, sa linyang panulo. The woman lives a very heavy life because in spite of her burdens, she lightens the life of her family. Ita naman pong kaya naka na mga 30 anyo sa yalang obra, sabihan ng mayan in Viena. Makaya brod yay tata na. Bali po, ako pumimuan Nya mayan in Viena, kasi pabayat siya kareng aliwa. Nya pala mayan niya in Viena, bibit-bitan de, rin pamilya na. Ako pumimwa, makarine, tanga na kita. Dapat siyang dumine. Na dapat pag maragul mayan ing biye, uling kayo tuto niya maging mayan, uling ating magsakripisyo at mamitbit kayo. Iting misang iti para ka rin hanggang mibabayatan ing biye. Uling gagawad ang mayan ing biye para ka rin aliwa. Ining misang iti para kaya kayuya po. Detang manayang makapag-obra na baka nita, asad-sad dala rin anak ng papagaral, yung pamangailangan da rin pamilyada. Ining misang ini para ka rin makipag-obra king abroad, bisa mamuli. Pero kailangan, mikawani lang ka rin karelang kaluguran, bang kanita itang tagimpanda matupad. Ikong atsuketing ating kompengaring mag-obra, the least thing that you can do is to participate in making life easier for your parents. At itang kaya bebaleng mag-obra, sopan nyo la, nung nanuman nagyuyo. Uling datang yung panahon, itaman, we have to give our share. Bala mo bawal yung maging pabayat kareng aliwa. Kita po king Balenmi, king Florida. Uling San Jose yung kaya kaming patron. Ing masanting ka rin, ang San Jose talapag-obraya,
Ingkaya kaming imis ni San Jose ka rin, Holy Family ya po. Itang aliwa mo yan dili. Nung munta ko po king Florida, malati ko pa, nights of the altar ko pa, kakit ko na po ita. Hanggang ngayon, tsuya po. Bali po, itang image ka rin. I Maria, dewa riting, o image sa ning Maria, makamaputi ya, kaya maka-blue ya. Kaya ba't tiyang sasablu, kaya ba't mga diya, tiyang hilo. I Maria makanita ya, di ba? Kaya ba't San Jose, kaya Holy Family, tiyang tukod, mga diya, makalawe ya banwa. Ayan. Kaya ba't Jesus, bilang anak da, Holy Family, makatasya mga diya. Ayan. Makanita yung typical image of the Holy Family. Pero itang banal na pamilya, kaya kami, Holy Family Image, Florida. Ano po kaya liwa? I Maria man makamaputi. Makamalan niya pong pambali. Itang susulod niyo po atang mamipi kayo. Itang susulod niyo po atang maglinis ko bale. Bala makadaster yung at gagawa na po man mga di. Manual siyang imalan. Bala mo susulsyano yung malanan ng kalpintero. Ang po yung malan ng anak ng lalaki. Isa no siya man mga ding makasiklod ang po makatasagama taliman po. Makatasya bitis. Tatalan niyang lagari. Deta pong gamat na akit mula no pangaragul. Makaluwalawiyat. Lupa lang pasmado. Akit may ane pangaragul katawan niya San Jose. Keng obra. Batak keng obra. Akit may lupa na eman boy complexion. Nali po. Next door boy complexion na liman po. Boy next door complexion na liman po. Lupa yung batak. Pagal. Pawas. Maglagari ang kalpintero. Jesus, ing anak ng Maria at Jose, bilang anak, eman po mamyalong, kita pong image ng aganak ako, magdalayan dutong, susopa na itatang ng kalpintero. Ing anak ng Diyos, mego braya, kaya betaw. At iting kaya katamong kabanalan. Ing kabanalan pala, wapo ta sisimbata mo. Ing kabanalan pala, wapo tang mga dita mo. Ing kabanalan pala po tang susuyo ta kaya Diyos kaya tikipisamban. Pero bala mo sasabihan na naman itang imahin ka rin. Ing kabanalan at mo naman kayong pipapagalanta mo. Kayong masanting tang lagyo kayong obra tam. Ang giyang antiya ka simply. Because our work is our identity. Our work is our dignity. And ultimately, I realize even our work is our source of holiness. Yung kaya kang pipapagalan, iya mo naman yung panibatan, yung kaya katang kabanalan. Iti yung kaya katamong maya pabalita. Iti yung kaya katamong parangal, karingang taong magobra. Siguro na kaya ko man makasimba uling, masakit yung biye, masakit yung obrayo, o karinga tsukeng abroad, malayo ko kayo samban. Pero nung samasan yung obrayo, samasan niya ilagyuyo, iting mismo yung panibatan ng tunay kabanalan ang kay katamong pagselebran king panahon ng kapiesta ng San Jose talapag-obra. Kay lagyo ning igpam. Poning anak, poning ba ng Espiritu? Amen. Talakad tamo po. Ganakan tala po rin kaya katang panalangin at kaya katang intensyon kaniting panahon ng kapiesta ng San Jose talapag-obra at king balang imbukasyon panalangin nga tapong makibat Ginu papamungan mong mayap ing kaya kaming obra. Ginu, papamungan mong mayap ing kaya kaming obra. Para king kabilugan na Santa Iglesia Katolika, maging tapat siya sana kang Kristo, ang timonong makanano San Jose, tapat niyang migmalasakit at may gobra karin sa blag aldo ning biyena. Ipanalangin taking Ginu. Gino, papamungan mo ing mayap ing kaya kaming obra. Para ka rin pamuntok ding sablang bansa, mabiyasa lasanang San Jose. Kilalanan da king tagalapagobrang maragul ng dake ning balang pamilya at ning balang bansa at ulinita, dapat imirinang karampatan apansin para king ikaunlad ning yato, ipanalangin taking Ginu. Gino, papamungan mong mayap ing kaya kaming obra.
Para ka rin pamuntok daring unyon daring talapagobra, era sana kakalingwan inturo ng Kristo, dikil king lugod na kaparang taong, magsikap la para king ikakayap ding miyembro at ding kumpanyang pipagobranda, at emo para king sarili rang upaya at kapakanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mong mayap, ingke kaming obra. Para ka rin sa blantala pagobra, lawenda sana ing karelang obra, anting lauslob apamanyuyu king Diyos, banketa maunlad ing karelang kabyayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mong mayap, ingke kaming obra. Di takpong katahimikan na duwan tayong sarili tang kapagnasan. Para king pamilya ng kapasalamatan, ng pamilya ng Bruce at Meng Mactavish. Para king kapasalamatan king 40th anniversary ng Angeles Travel. Para king kapasalamatan ng Engineer Chris and Jen Cortez, king karelang wedding anniversary. King kapasalamatan king anniversary na ng CMCS Incorporated. Para king kebaitan at kapasalamatan king Bie ng Antonio Garces at kayang kapaldanan. King kapasalamatan king kebaitan ng Rolette Salazar, Maria Gisela Salonga, Peng Masbang, Ani Bondok Rason, Cesar Alfonso Ocampo. Para king kayaduana ng Marites Peralta, Rolinda Viray, Jonas Sumat, Darwin Valencia and family, Lourdes Tolentino at kanyang pamilya. Para king ligtas ng pamaglakbe Demetrio Simon. Para king malagwan ng kapaldanan Antonio Garces, Rita Ramos Cervantes, Gerald Francis Lagman at Randy Moraleja. Para king alangangang kapainawan ding kaladwan ng Met Austin Shapenko, Mario Tolentino, Rodrigo Wong Gonzales II, Democrito Aison, Carmelino at Julian Saga, Rudy Nakpil, Roel Tixe at Martin Angeles. Manalangin tamo. Ginoo sa upandikesa na ding merito at panalangin ng San Jose, ing esposo ning Banalaindu, ape pakit kalam king dignidad ning obra. Kapamalatana, akamtan mi naman sana, ingagyuming akamtan, emu king kaya kaming pamagdiledining kapagalan, nuneking pamisosopan. Itiadon mi kapamalatana ng Kristong Ginumi. Amen. In liturhiya ni Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandeting kayatang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, sibol ding sablang pakalulu. Balikdan mo rin kaya kaming ain, kaniting kapiesta ng San Jose. Bustan mong iting sakripisyo mi, maging santungan de ring sablang mamaus kaya ka.
itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya sana kaya kayungan, At keka iyat antimurin. na yoreng puso yu. Makayat nano king At Ginu. pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin ka dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o pa Diyos king alangang at lubos maipaya. Ngening parangalan miya, San Jose. Dirinan mo keng at birinan mo keng mibiye king nuwan na birhen at Iose. Ayawsan inaus mong king kayang katapatan. Bang anting igpa lingapane king balayan at makiyagumya king kayakang anak. King kayo payaning banal Espiritu, bait ning Birhen Maria, ing pakamalan mong anak, at para karela, meging malingap yang kapamilatana ning pamagluwalo na. At ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyaralang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyene ka rin kayo disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at karanye. Iting kanahong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talangang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyek tayong misteryo ni Kasalpantayan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa narating, ayon kaya kang Espiritu, ating tinape, ating alak, ning kaya kaming kaligtasan. Layon mis pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kaming matampang talakadarapan mo, banso mo yu kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami nga tigmetong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa. Florentino kay kaming obispo. Ding sablang pari, ading sablang malugod ang mga gobra. Sasaw, susuyo, king kaya kang Santa Iglesia. King kaya kaming parokya, king Banala Cruz. At karing hanggang kayang tabi ming sasaw, lalo na karing mangailangan.
lalo na kareng masakit. Ginoo, panalangin mila rin hanggang magobra, ding magobra keti at ding magobra abroad, ding magsakripisyo para karing karelang kaluguran. So pan mula Ginoo hanggang mabaya ting karelang dadala, maging sanang mayan yung pilubluban da, king grasyang yulida, king pamilyada. Ganakan mula na mga kapatid ming pepainawan at maninayang subling me, ading sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indo ng Diyos, San Jose, kaya ming esposo, San Jose talaga pagobra, ading sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kakabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king Ibiena, king Aldoldo, ing kaya katamong pamangailangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu para ti kay migabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman king O alang-anga. ginaming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligtan ni kaya kaming kasalanan, nung nelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning ginuyang sanang manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bakit tapo, miga kami itong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero nin Diyos, nyo Jesus, amilalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayawos, king apunan na ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ding espiritual la pamangumunyon. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi,
at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, ing pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at yuka ka rin at pakisan metong king lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana ipahintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Siklod tamo po. Orasyo Emperata. O Diyos ay impami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Ban ipalwalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inango abye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para ka rin sablang tao, amiyatasan, ban panigaralan impenibatan niting virus. Gawang masampat aparalan, ban naiwasan impamikalat na niti. Ampon makampantun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan, ampong gamat daring mitagulaling, king pamaningat kaniting masakit. King mitmong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman ka rin sablang manigobra, bang makapaninton masampat akalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami, para ka rin sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la, bang manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para ka rin ikakayap daring sabla, ampong makyabe masampat asaw, karing pamangailangan do. Itiyang aduan mi king kapamilatana, ning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mabebe at mag-ari kambe mo, king kametungan ning banala espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Nuan na Maria, kamasmas ding salunan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. talakad San tam. Jose Talapagobra, Ipanalangin mo kami. manalangin tamo. Oy paming malugot, pakramdaman mo ring panalangin ding sablang pasikanan mo kaniting Eukaristiya. King alimbawa ng San Jose, abulalagmi naman sana ing biyemi, king kaya kaming kekang lugod, at mapagsaya kami king kapayapan, manggaman, king alanganga. Ing ginuma natili, kaya kayungan, At kaya ka, Antimurin. at bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran,
kilagyoning igpa, paninganak, poning banal na Espiritu. Amen. Ingke katang misa, midawone, umetamong luguran, ingke katamong pipapagalan. Salamat, King Diyos.